parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Driunyau. Ki samla jong balang Katolik, ki bahap apo ka Maulas Nai Parish, lengba keseng jong kini ki samla kabelatip kum keseng samla Katolik Parish Maulas Nai. Mentah kesengu belai kira penhap perdana lane penkut no ia ke Youth Convention ke bakat lai jongki. Kene ke Youth Convention kene ke bala penlong ha ke balang senong terso ha ke bagi samla ke balang Katolik. Ki bana keleng ki balang senong ki bahap hapok kene ke parish ki lawan bane sim benta ha kini ki lai skilenter ki bala penlong ye kene ke Youth Convention. Ke bala sedang nadu ke lai poi teri ke kula lengkot bat penkut mentah kesengu try ke ar teri ku rempang arjar arpsan. Ki samla ki lai sim benta ha ke jing penlong ye ki jing ilekai ki jing yakop bat kum juru ka jing hikai bantip ye ka ktin jong blai hagani kasni penkut lapan bentai ka mas bakhoi daw fadar bhago par sedap ha ka jing dan lang jong parish press ka Maulas Nai parish u fadar Sebastian Karmo Plang ki sister ki rangba balang na ki balang senong baper nang ta ki nong ilam jong ka sang samla Catholic parish Maulas Nai ki samla ki long kemi long kpa lembat kiwe ha ka bajen mit jong ne kasni lawan ru bani sim benta na giri orang ba iba pokman katany ha ka bakum gadak jong ka jing penwai ya kene ka Youth Convention ka bakhalai lapan hiari kalama jong sang samla da uba James Seliang uba di MDC berim kene ka constituency ha ka jing dan lang uba Job Linston lembat kiwe Jesus Christ ha ka banengkong nakwa ban pau jing sungu yo blai try kan ra ubala ai ni kat kene kala bani lum lang kumne kum shi ying shi sem kum shi hamen shi para dei leng ba ka jing jong u ka jing isin jong u dei leng ba ka jing bani basta jong u bang lala ban yawan kumne i ban pau ka jing sungu ba la ai ni kamet ka bokoi bakhia ba ulari la sumaringi la senrani hagi negisi di balai no tat hadu kane ka kenti te ha kane ka mas bakhoi ngakwa banduai batrua ya pi ikun samla jong ka parish jongi nadu ki president secretary kinong kit kam baro bat baro kitu ikun samla kiba dan hako parish jongi makinang long susu kita ikun samla ki bashit ham hakaban syakri yo blai hakine kisni ki badangsa kumjuru iduai kerpang na benta kabalang senong terso bala priang ye kaneka Youth Convention iduai kerpang na benta jumpi iwe paiwe ki bedanang ne
Kajikule nakikita Jeremiah. Hakisni jong Joshua, kekdien utrai kalakren hanga kaong. Chua bangan seng yapi, hakpo kakni, ngalabu jingmut yapi. Pasua ban ka yapi, ngalapen kentang yapi, ngalatong yapi, bat unong yatu lupa, yakijai penri. Henry mapi, tupan po yalang sengkai, kilek menyatu haki, ya baru kata kebangal hukum yapi. Watsha penting haki, yo nga penting kela yapi hakmat jongki. Bat hakmi nga pelong yapi, menta kasmi, kanong ba belakir kenro, urijit nar, bat kenro orno. Persya yakari baro kawai, persya ikitsim ke Juda, kirang ba jongka, kilingdo jongka, makipai jongkari, kin sayang persya yapi, Henry, kin omjob yapi, naba ngadon bapi, uong utrai, matpelai yapi, kektian jong utrai. Paulus bako Shari Kristan koru. Ko para
Tong luk shisha isap di bakam krau. Balan kedau kapi yang lenti ke bakam ha shishu. Ladang kira de kintin jong ki bro, bet jong ki angal. Henry habangam done ke jingin. Ngalong tanggar nong basawa dane kesha kurya bariu shaw shaw. Ladang done ke sap bani tulpa. Bani shampang ke jingmaya baro. Bani ke jingti baro. Baladang done ke jingai baro. Kat hadu kejipen kinria ikilumba. Henry abangam doni jingin ngamlong ai roya. Ladang ailut kat bangadon, baladang ailut gamet batan thang. Habangam doni jingin ngamentoi ye. Kejingin kalong kabaya isya bat gebasbun. Kejingin kampihun lane kamle khlew. Kamle kraw lane kam klemako. Kajingit kam kwan mentoi lade. Kam koi lane anu. Kam kemen kajingle bamho. Henry ishat kemen ha kajing shisha. Kajingit ka isha ek baro. Kashania ek baro. Kakermen ek baro. Kasha jam ek baro. Kajingit kam du no lano. Henry kajingit lupa. Kinkut. Kiktin kitli kimjana kajingtip kanduno namar kajingtip jungi kalong kabajanai bat kajingit hulpa jungi kalong kabom janai Henry enda lawan kabajanai kabom janai kanduno menba dan kena ngalakren kum kena ngalak perkat kum kena balala sempang kum kena enda ngalak lalong rambat ngalak kentai no yakrukom kena na bentang yo i gijing bener kum giyit khmi Henry ha kata ka por nyin yo i makma mentang ngatip tang kato kanne ha kata ka por ngar seti pura thek kumbalati pura yang kumta kinela gijing kerman bar gijing kiyasha Henry bakrautam na kine kalong gijing ktin jong tra Ujisu lasdang bantren haki sinakop. Menta kasmi kene kijingcho kalapin ulong. Habayo snow mapi. Baro kila yaro yu bat kila snow shot jumut. Ya kitin start kibami nak sentur jumu. Bat kila yaong. Hatu uni undai kun jong Joseph. Teulong haki. Hem atakin pinong hanga ya kani ke pawe kunong penkiat kunong penkot tu penkot jaladi ya ke bang liao snow bamele ka pinong tule angni ha ka snong la jongru nang tra ulong sisya ngapi amdan nong itu lupa bayo bulam ha ka snong la jong Henry ha kajing sisya ngapi ladon segun kire kuntai ya Israel ha ka po jong Elijah menbalap penrang ya kepeneng adu lais nem ndreu benai bat ladon kanem sniu bajur keleng kari penban jau Elijah am simlapha sya ka wei neki nei lapha tang sya sirapat hasidan sya ka wei kebreu bahasa Arab kuntai. Baladan bunba kiba sanyang lukut hai Israel hagapo jongnong itu lupa Elisha. Penban buat ya wei neki am semlap ngkut lat tang ya unaman unang Syria. Habagli ya snow ya kani. Bodo ek baladan hagisinuko kila dap da bijing bitar. Kali yang judge bat kila lim shop yu shabar kisnong. Bab la yalam yu chakliar ulum ha balatei ya kasnong jongki nang baknyo ban khmiat yu syariat Henry upat da kabayat na pleng jongki lalek la kelunti gagas jangut sai
Gunmen kepala nukong syarat ngai place ni buram masuk bakmen ya pi bolo di pun samla jang parish jongi parish malosna ngadap syarat kejukuman bani ya pi di pun samla bagi ngilai nang roi bagi nang ngilanang yabun kadang mi wei snem syawai pak snem Katsam senam mensua, pidam long tang kita ginong sim benta, henrei menta katlai senam, pilong ginong elam dan kersu tia, yaki para semula hagani gadong kathan jemi. Ngai play kepange yaki delegate ikon semula jemi, kentei batsinang, kibala sim benta nadu mensi thading. Ban siai skor ban snap ya di jengkran repair ba ku presiden ko ka tim jamu jala ban yalam ya di resource person repair ngadap da jengman ba ki jeng sno pumat kamtame ya pi kilong kmi kilong pa jibala kersianang ya pun samla jumi Hakabon met, hakabon mensim. Kamtam ya kini kebalang senong. Tersu, aku jingilam jono babalang. Lala penbiang penbit, penipu king ya kini bijinglan yang mentasi kamtam ya. Batum jo mai play, ya pi kinom ikmat, nakaleng diocese level, nakaleng zone level. Bada pi kibal syakat sunubha, hiro lomba, hiro dan burong. Agani jumlahnya dan semua dekat berikut sama yang kejumlah bukan jumlah nak minta jumlah buai. Kunman kupara kapang pedeng jom kejengkuli peminta kesini kadai sepang kejengkot kejumlah bat kejenglet ya komon jom ta balakot. Kini kejengkot kejumlah Kayai sawa lembaga jengtho bukut. Kini kejengkot kapensngap haga jengem jong prophet ki apostol bat hani kileu paiba. Kunman gopara ujubat udai badan reungut sipara Hagerta kebodap si posnem kerta, ladu no ialau jauh ukpa jengu uyap nagadau ba udik kiat palak. Takmi ju kalasa riu kentai, bat kahap menteri sitom, ban pendap kabam gadi kakukasan nakamuta kihinrungut si para. Nirut ikun juga. Usiubat badang kena harta bersipos nam harta. Bayasno ya kasu jom kejengkat jom belai. Bakwa banlong lindo. Henry namar kejengduk kebalaban hakaye kesan jengu. Namar baladu no kamtame yakwa. Hakabaga kami juga tahap bantrai dayak, bantrai sitam, bahagta kejing dawa jom kejing duk kelap penlong ya kihinmen cenderang belo arut jom ni usibat ban pep skulno ban erap ban persianem ya kami ban pendak penbiang ya kejing kam badayo kabam gadi. Hadir berbakat tu kami por arut kihinan kentai jauh jubat kirayo punrai nagadau jom ke jingbam pikir ke jompi ilok jompi ke klemlasyong tiungta kani kanang ban kia sisu ya kami
bat ya kini ki arbut ki hindan jom jubot balap top school banirap lam ya kami bantul long lam ya ke jingkit jingba jom ke yin kesen jubot kumau pi udan kini ki jingsang lapan pa wa kami ya kini ki jingsang ju banlong lindo Henry kami kami kebai sida kebai sungun mesin kelai itu jauh subot hagani ukor ledon kebai khat samsna nagata bagelong kebai nak kumta jengka nama bagelong kebaduk usubot hagajing pensuatu jauh kami lapediang kumuta bau bangla banjat mat nama ba ban ke jingduk ban ke jinglona hanlai gini ki jing persiau jong ke jukhat ke jong blai kamai laju kapenlong yu ban pos ni rumah kapenlong yu ban yo irngai ye ki ki ba usmotna kumta yai penpau halagi jong kihinman bat halagi jong kami haga bakadu kihinman senang borawut bat kami kila ai ke jong kersian bat kilong nyintrai sitam ban penolong ya kini jong sama jong pi kumta jubat layo halat mansa ko semenari bantul saya lagi nak minta bandong lundoniam. Kuamen kupara kejungkat kejong blai, kebau blai ulamut bat lamang, day nadu besdang jong kini kepertai. Kalau kejungkat kebamorway kejong blai, haman la away pa away brew, haman la away pa away brew. Kepadap dah kejungi kejong blai. Bat kini kejungkat kejong blai. Kedai kam tame nak kumta kejumba bat keburam kejong blai. Blai upat jingi simat, blai upat jingi marwai. Kumbang isyam na ke kitab jong Jeremia, kelnang bankong upat besan. Kebau blai ulang, suaban tau brew yapi, ngalatip bat suaban kaya pi ngalapan kentang pi nangta nginsian ru nagi kitab jong isya ni tulpa kalong besar pelai ke dekat ke bengkong gebong ngakhat ke pi dak kerteng pilong ujonga na gospel jong Yohanes kalong bespo ke dekat ke balai gong jelang blok kisnap ya kasul jong kenra baru khat yaki daga kerteng joki daga kerteng uyalam yaki ublai habau khat yang ai pi wai am tambanong lumium am tambanong lindo am tambanong sister hane khat yang wai hai ku kom repair ka shong kha shong man ka de ke jing khat ke jong blai bat habro kejat jengkat ki bamingi dan hagar kom repair blai upat jengi na kumta ka thong bangi dei bat kendak ang phai sisu na ka tin jong blai nisiam hau Abraham blai ulong kumni titu utrai ulong hau Abraham tulai no nalakari nalaki kur kejat Barna kayin pa jengki syakari kebaman saplia pi ngan saplong pi kawai kejat nriu ke bakrau ngan kerkui pi bangan penkrau ke keteng jengki hadu bapihi penlong ke jingkerku insyam na kitab Genesis kelnong bakat dekat hiwai hadu nangta hau Jeremia padu wang kemni Henry try lo anga wat ba pidang kena de kilet
sekipai jonga sekipai bamanga phai phi badye thui ki kat ka ba ngala hukum ye phi ublei phot yangi ha ka jungem jungi ka baman la ka sni ublei uphot yangi ha ka nu ka por ha ka nu ka khlemat Kumkunuksa, bansuanuksa, ublay lokot ya Moses, kadba Moses dang aplang rot. Haba ublay lokot yu, kasur kabawan na uding siya, bameding. Insyam, nagikitab Exodus kalnang balay kadbay dosa. Ublay lokot yu, Gideon, kadba udang syoko, Hakabau angel try lokhat yu. Tiu angel lapau hau balong hau. Utray udan lemati ku riu plan berslur. Kita nong besar kenong bandiu dokhat berway du khada. Ublay lokhat yang apostol. Kadbagi apostol kidang tong dokha habau Jisu lokhat yaki ulong ali bo jenga ngan tulong ipi kinong tong breu Matius kenong besau dekat wei adu yu kenong besau dekat bekat tendai kajing khat blai nama kata kadon ya kata kajing dawa Bamangi iway ni don kam ban juba. Kajing khat kajong blay. Kadon kam ya kajing juba jongi lengkat bat kajing sini bat kajing kamu. Wabraham kamu ya blay bat ino ilakari. Da kajing Wabraham ulah kamu Habal khadiu banmi no nalakari. Kamaria tisti. Kalau ang hoy, wat atleng kita kejing bam snola mudur kejengka. Hakaba kahapan pendem, hakaman jongblay, kabam kakong, hakmi ngalong kesyapri jong try. Tuai kenong hanga kat kumbaktin jongi. Petrus wino borok kat kebodon wino kayeng kesem kejingdon jingam borok kilaring ya kita giling dibangki kitong dokha sangko batle ino ike borok batle but yo Jisu wonen ko para hak jingkhat ke jong blei na kamta jungi hak kom repair dan kejing ting, badan kejing atatin. Umasas semua atatin, ya kejing la ajalu. Namar ba umlong uta babit umdan uta sulit bapna ulong hau penrat. Kumlu ngalakan lek pau pat jong paru. Bat ban ong yo ban tuan ikipai Israel ngan yalam ikipai Israel Henry ublay uai ke jurbot juba puang ngan don ngan tapi kini kalau kadak na kamta juki badai mengabla pai pi anda kilawan yalam ye gibreu na Egypt tin samani ya ublay halo ni ulum Moses long biang aiken kumanga bangan net syau paru insyam jagani naga kitab Exodus kalnang balai agway do kadar ujer maya bangila yasno dag jumpulim ta kasi lapan pau ya kada jeng long bambit do jemu kula pa dia try wang ku try hakmi nang bentren ngelong tau kena
Hendai blay la jubah ho. Wat shepting. Ya kita barok. Nabang darn kat tapi badan sekelat lu jadi. Wisi yana chulupa. Layo mat ya kini dijeng semua shepting. Kamtame ke shepting ya ke jenglang pop jamu. Usngo sangsat uang. Sangsat yana. Ngalayak. Nama ngalalong beriu baca klia girmiang sentur. Bat ngasyong bat upat baca klia girmiang sentur. Daki kemat jonga ngalai iyos im. Utrai gipat. Henry ublei lapun kuju. Dak jengtak ding jonga bunga ubarhem. Usamwal wong Habayo semua yang dijukat ke jong blay, tukren kutrai, nabau syakri, jong yusnak. Ujisu lagi kaya lagi jong disenran, umnu jubah, yang kejukat ke jong blay. Ujisu loong hai kupaiba, uta basdam benlur, badang nang kertandin, umlong babit yang hima ke jong blay. Kesti seki Hebrew Gong haba kajungtok Bangi syam Nak siti seki Hebrew Kalnang balai dekat bekatsan Entah kasni Haba pinsa ya semua ya kasul jumu Buat penek ya kadanut Kumbala dia ha kajing haram Kuanmen kupara Man la kajungkat Kadan la kajong kam mission Kadan la kajong katom Kebangi way pe way idei banle. But kai kebalang pelum nak umta junga juki way pe way kebala syak khat dau blai. Kedai kata kejumpun mena ya tin jong blai. Kumbang le snow nak gospel mentak sini lemah gospel jung lukas. Ujisu flashlur banle asinokok. Seluruh pensiap yang kita buat ban pulih, yang kita buat ban air kejung kai, hadu baboro kelap dah kata kejung lomo, kebaboro keli loyo naik kat kini kejung star, kejung keren jemu, hilong kum kita kebetulannya kabur bagi ikhtiar om dipadbak ya Yesus. Jong phi kan long ba priang hun hau play pa dan god baro ko try ko play jong ni leo balabu habasdang bakine ki ba mela tau kim shan boy ni ha ka jing plot jong ni to ai kerpa ta kim kala long ni menta ka sacrament jong ka jingim bom jupun dau Kristu try jongi amen.
Piklaro, Sasisin, Betul Wajib Semua yang beri kelayakan berat, Bah Milala, Antoi Nok Syawakut, Jom Kani Smi, Jom Gajinya Keduk Lang Jom Pi Gigun, Sama Jom Malas Naik Paris Balok, Oi, Yang ini lapor, Apa pernah sepi, Bah Kani ke Youth Convention, Jom Kaseng Sama Malas Naik Paris, Kelakut Mentah Kesini, Leisi Ha? Noted. Baca. The next convention ke bagian Sapulong, ini delegate selected, ane bang Purna Piba kan selong hat-hat bang. 7 benai Januari Katolik in Sapuni. Pidon kam projektor ban peni film ni pidon kam projektor nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai